Festival glumačkih ostvarenja igranog filma, filmski susreti svečano je otvoren sinoć na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi. Prema tradiciji, dugo je više od pola veka, predstavnici žirija uručeni su ključevi Carskog grada. Ovoga puta otišli su u ruke glumice Nade Blam. U slavu glumačkih ostvarenja, letnja pozornica u Niškoj tvrđavi noćas je zasijala u punom sjaju. Domaćini Carskog grada Niša, na čijem tlu je nastalo mnogo kultnih filmskih dela, narednih dana biće glumci ovogodišnjih filmskih susreta. Predsjednica žirija je glumica Nada Blam, čijim rečima je zvanično započet 58. festival filma, a zajedno sa njom žiri čine i Vladica Milosavljević, kao i glumac Branislav Lečić. Na Botaničkoj bašti u Parizu postoji jedan sat, sunčani sat, na kome je latinskim slovima ispisano: merim samo veselo vreme. Neka vam ovaj festival počne veselo, lepo. Proglašavam festival otvorenim. Za 8 glumačkih nagrada narednih 6 dana takmičit će se glumci koji igraju u 14 domaćih ostvarenja. Zvanični program 58. filmskog festivala trajaće do 1. septembra, kada će biti dodeljene tradicionalne nagrade Grand Prix Naisa, car Konstantin kao i carica Teodora, povelje za izuzetnu mušku i žensku ulogu, nagrade za žensku i mušku epizodnu ulogu kao i debitantna nagrada. Ove godine nagrada za životno delo Pavle Vujsić otišla je u ruke glumice Mirjane Karanović. Postoji jedna osoba koja je sa mnom od početka moje karijere bila i kojoj ja posvećujem ovu nagradu. To je moj kolega, moj prijatelj, neko ko mi jako nedostaje, pored mnogih kolega koji su nas napustili u poslednje vreme, na koje mislim svaki dan. Taj moj dragi kolega kome posvećujem ovu nagradu, zato što je bio divan prijatelj i divan saradnik, je moj Branko Cvejić Cveja. Nikad nije igrao, osim Baleta Bumbara, ali posle toga nikad nije igrao neke velike uloge. Ali on je uvek bio tu za nas, sve glumce. Svi posetioci ovogodišnjih filmskih susreta imali su prilike da prve večeri uživaju uz filmove Trag divljači režisera Nenada Pavlovića, Ko živ, ko mrtav, u režiji Radeta Ćosića i Ovuda će proći put Nine Ognjanović. Za Happy televiziju sa 58. filmskih susreta Marija Janković.